Hoijak Koktwma Bisingtwi Kraksalo Bati Kalamchora Amchaini Kanikthamchi Baganni 1,20,000 Siddi Buphang Tankha Bolong Bedek BSF tei Kalamchora Thanani Police Abo haikheno Siddi Bagan Murukmani Kaidok Gairing Sokchawi Rwkha Police tei BSF Jawanrok Sikangni simino Kalamchora Thanani Police Rokni thani Hoijak Koktwma tongmani Kalamchora Thanani Bati Kalamchora Bolongo gobangma marini Siddi Buphang Kaijak tongo hwnei aboni bagi Kraksalo fungo logio Bolong Bedekni ojamar tei 150 battalions ni BSF rokno tei Bati Kalamchora Amchaini red khlaikya Kalamchora Thanani Police asalo Bati Kalamchora Amchaini Kanikthamchi Baganni 1,20,000 Siddi Buphang Tankha Bolong Bedek BSF tei Kalamchora Thanani Police aboni yoglo tanjak Siddi Buphang no petrol bulei Sokchawi Rwkha BSF ni Jawanrok abo haikheno Siddi Bagan Murukmani Kaidok Gairing Sokchawi Rwkha Police tei BSF Jawanrok আজকে আমরা পুলিশ বিএসএফ ফরেস্ট স্টাফ মিলে উত্তর কলমছড়া এবং তার আশপাশ এলাকা টোটাল 12টা প্লট আমরা সিলেক্ট করি। এখন সকাল 9টার থেকে এই অভিযান চলছে। অনুমান 1,20,000 গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হচ্ছে। এই অভিযান চলছে এবং আগামী দিনও জারি থাকবে। Asalo Kalamchora Thanani Ushi Prashanto Kumar Tei 150 battalions BSF Batadula BOP ni company commander ni Tidul Mumbai Klaijaka Oret Biskangni Shalabo Joyawi Tongnai police ni Abahai Butruk Mong Hni Bo Shaka Kalamchora Thanani Ushi Prashanto Kumar Tei Bureau Report CHINI KHORANG